Kani kediga batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki Badonkam hakasong bat kara karong. Kini gilong ki Jingpyntip nakaliang ka Health and Family Welfare Department, kapag day bat COVID-19 hakadala ka jung. Kini ki update kilong hado san baje mentak sing ki case ki bathama ki bang yo positive kilong khatsan na East Khasils Khandai na kini Khandai san gide kiwe R gide ki Armed Forces but R gide ki BSF Ribhoi iwe West Garo Hills Sun ki total active case ki bangidon menta kilong Sunspa Prapuar hapo East Khasils ngidon Southpa Nyopulai nagini ki Southpa Nyopulai PSF Kispa Prapkundai kiwe Aspa Arksau Padiki Armed Forces Ndrupo West Khasils Ngidon Sun Ribhoi Sun Pusan West Jaintia Hills Khandriu East Jaintia Hills Khandnyo West Garo Hills Khatsau South Garo Hills R ki case ki ba la recover hado san baje mentakasi kilong ndriu nagini ndriu hapo East Khasils kilong san pusau khatsau gide ne kiwe iwe na po Armed Force but life pandai ki BSF Southwest Garo Hills South Ribhoi iwe West Garo Hills Nyo nakini Nyo iwe na po Armed Force but ndriu gide kiwe but baro kibala recover ado mentang singi kilong laispa laipo but kibakhrat no kilong san kites kibay ngipa hado mentang sing kilong laipo pra hajar laispa nyo kibalong negative kilong laipo nyo hajar sanspa prapsau kites kiba ngidang up ya ki report kilong sauspa nyo kunrio kibreu kibarung sapo kajala hado mentakasi arbaje kilong arfsan hajar aspa katpra kini kilong Jingpyntip kijong tengi mentakasi these are the bulletin from the Health and Family Welfare Department. Thank you.